Ka KSU Western Border Area haka jingalam u Presiden kaseng usamla receive pator kalayo man penyeng ya kasain bot habala kawa kabaha bakapot berkajela Asam ban penken ma ya kajing dawa kaseng syaka sorkar jela halor kajing dawa ILP ban penbet ya upot usam bar hakan ya kaju kasengi ka KSU paham malin Arpo Mayor Circle hapo kajingalam usamla crowdboard seliang kum u Presiden Madapo kajingidan lang usamla lambok rambai kum u General Secretary ka NKHD unit layo bensi ya gisain buat ha umling entry point kum kadak bandawa na kasorkar jela ban pendri kamno ya ka ILP ha ka jela. Tala ala dia. To hak ban kong sing ban pau kajing ai khuble yaki para dekat napo Western Border Area kumju yaki dekat jangka war musa unit agaju popor kinong yelam jangka seng samla arsnong napo snong sabar ba snong war musau iba ai don kat lem bat ni ne kapor kumju ru sordar jangka balakhawa secretary stip member jangka balakhawa don lang ne kapor hagju kapor gidon lang ru I we ne ki ex sordar jangka snong maudem ibede ki bahap apo himano cloud apo kani ke border area kum kaseng jani hene kon siapa ai play ki baro ki pradukot ban sordar ki jolang ne kapor kajingwan cungi ne kapor kalong ba ngi kwa ba beni ya kataga ya kadak ane ya nongrim ya ka ba uput usam ka bangi hap bani penbej menta apo ka jela Asam bat ka jela Meghalaya ngi sutu menta ba ka sorkar hapdeng ki artli ki sorkar Asam ba Meghalaya kidang don hapdeng ke jing penbet de kum ka seng hi ngim la klem da shong ki ti haying henre ngi hap even mi shamadan bania pen I ya ka nongrem ya ba kani ka jaka ka ba ngidon menta ka hap hi hapo ka jala Meghalaya ka ba hap hapo ka snong balakhawa te nagilang jo ka seng hi pen pau ba ka sorkar ba kadai ban chimkhia hapo kini kisngi khamtam ngi siutu ba kini kisngi ki bansawan ba ka sarkar kan hap ban yeshong perkhat hapo assembly ba kin penbe ya halor put usam te naliang ka seng hi hene kasi baro hapo western kumju hapo reboy district nya ngi pen I ba kum gadat bangi saki ba kane ka jaka ka hap hapo Meghalaya ga jingi ngibu ye ne sanbut pentikna ba kadai ka jaka jong Meghalaya bat kerpat ru hagane kapor ya ka sorkar ba kan pentrikam mardor ya ka jingdawa jingi ka aslemba halor ka ILP bangila dawa aslemba ba ka sorkar ka dai ban pentrikam no mardor ya ka ILP kumju ru ya ka jingdawa ya ka ba aslemba halor ka MRSSA kataru ka dai ban pentrikam no kasurkar gajing namar ba upaj ba kasi khara menta u don hapdeng gajing sadum namar kasurkar ka weiru ka sinjam kamla ban shim haduk menta kumjuru nagliang kaseng ngidawa ba kani kasurkar menta kade ban shimkhia halor খালৰ কেচিও তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছে যাতে সেই খেলি মেলিটো আমাৰ শান্তি মৰমে যাতে আমাৰ অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে আমাৰ সীমা হিমিলিবিলাক ঠিক কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ কেচিও তৰফৰ পৰা আমাৰ যিটো চাইনবোৰ্ড লগা হৈছে আমাৰ ডিমাণ্ড হৈছে যে আমাৰ আসাম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত যিটো আমাৰ সীমা সেই সীমাটো যাতে আমাক সোনকালে অতি সুকলমে ভালদৰে আমাক শান্তিমতে ঠিক কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ কেচিও তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ ভালাখোৱা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা মই হেডমেন হৈ আৰু আমাৰ মেম্বাৰ আছে আমি সকলোৱে একেলগে হৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ dia Iwan Hangne bentung ya kene kesanbut kene ke jaga kaput ke jila Meghalaya Asam bari dua kena para bentua pun kadak kajing dawa ke jungi na kasarkar ini betul jila betul kamno ya ka LP sakra usnam ka kasarkar India ka kasarkar jila ichimpor benpule ya kene ka resolution yoga LP juru ngi pau ya kasarkar jela yoga kasarkar MDA
masih kerja kata MRSC abakadon balik ke Menteri Kamtipna hukum imat ke artikel di badan maka juru besok kawan hamne batawaru nak kesempatan Meghalaya bahkan pek hamploi yang usam jaga jalan Meghalaya batang sin siru abakade hok jaga jalan Meghalaya kamde pengilam jaga jalan Assam juru hamne kita tahu ada sudah jalan baga kita sih kejungi kang Songhok bahkan jungno agak krenit ke bapra juga konstitusi juga India kita kasih ngipin pau ya kejing dawa daga perta ya kini kikitin no LP no rest no LP no rest no highway unrest